laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala atba'ihi ala millatihi wa sunnatihi ila yawmiddin. Wa ba'd. أيها المسلمون والمسلمات، أحييكم بتحية الإسلام وأسلم عليكم بتسليمة الإيمان قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيتي الله سبحانه وتعالى كانكو الله تبارك وتعالى نيمن دو إمدن دندنيغال نيمكو وندو دن إمودو kanko Allahu jalla wa ala moƴƴorɗo e meɗen dendaningal moƴƴereji ɗi wonduɗen e muɗum. Yeso ɗum en du'anike nelaɗo Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kamɓe e dendaningal sahabaɓe maɓɓe ɓen e kala neɗɗo jiyaɗo e yimɓe nder suudu maɓɓe tawa ko o gomɗinɗo, e kala neɗɗanke artuɗo ɓawo maɓɓe o nyentini oɗo sunna maɓɓe ha nyalande dargal. Ara yeso ɗum ko onon yo siɓɓe julɓe bandiraɓe julɓe, mi salmini on goɗo salminago islam. Haray ndeɗo jonde meɗen inchallahu jalla wa ala ko jonde nde tawata ko yowodira nde e hawrindinande jomi meɗen tabaraka wa ta'ala bi idnihi e ɓangingol kañumma e ruttugol yoga e mereji ɗi tawata ko mereji ɗi ɓeɗo rafida yankoɓe woni e sakude, yoga e majjereji ɗi tawata ɓeɗo shi'a rafida yankoɓe no jannude ɗum yimɓe ɓen hiɓe wowlude ɗum e yaasi on, e ɓangingol ngaygu maɓɓe e konnagu maɓɓe e koto maɓɓe wonande ɓeɗo sahabaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam, gomɗinnoɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam, ɓe woni takko nelaɗon alayhi salatu wassalam, ɓe walli nelaɗon alayhi salatu wassalamu e yottingol kaɗo dina islam. Haray kañum yewtere nden ko yewtere nde tawata ko fawotonde e ruttugol yewtereji ɗi yewti ɗum neɗɗo goto mo tawata ko jiyaɗo e ɓeɗo shi'aɓe rafida yankoɓe, neɗɗo mo tawata noon ko jiyaɗo e min ajhalin nasi, jiyaɗo e ɓurɗo majjude e yimɓe ɓe Allahu tabaraka wa ta'ala tagi ɓen addi e hoore ndiɗo leydi. Himo inne Mamadou Ɓoyi Diallo. Hara ɗi yewtereji makko ɗon kanko oɗo shi'ajo rafida yankejo ko yewtereji ɗi tawata ko yewtereji ɗi waɗi tati ɗi mi hendi. Yewtere makko aranere nden konde 58 minutes 23 secondes. Yewtere makko ɗimmere nden konde 37 minutes 51 secondes. Yewtere makko tammere nden konde 23 minutes 27 secondes. Hara ɗiɗo yewtereji no ɗi walori non ɗi dendagal majji insha Allahu tabaraka wa ta'ala bi idnihi jalla wa ala wa tawfiqihi e ruttay kañum ɗiɗo yewtereji makko tawa kadi ko ruttande laaɓunde wondude e dalil bi idnillahi jalla wa ala. Haray noon kañum oɗo mawdu'u meɗen ko wi'uɗenmo ko tathiru lisanil muta'assibi rafidiyyi wa ghaslu qalbihi al-jahili al-muzlimi al-haqidi al-hasidi. Mamad Ɓoyi Diallo. Haray mawdu'u meɗen on unwanu makko on ko tathiru laɓɓingol lisanil muta'assibi rafidiyyi, ɗengal on neɗɗo mo tawata ko neɗɗo mo andanɗa hoore maɗa ko o tutiɗo e majjere, dambiɗo e majjere, mo tawata ko rafida yankejo. Fi honɗum wiyande laɓɓingol ɗengal makko ngal ko sabu tawde lahu lisanun khabis wa lahu lisanun najis, himo wondi e ɗengal ngal tawata ko ɗengal soɓungal, himo wondi e ɗengal ngal tawata ko ɗengal tunungal. Kala ɗengal ngal tawata ko ɗengal darotongal
wi'a wonde ndeɗo alqur'anare allahu tabaraka wa ta'ala wana timmunde hinde ɗuyta ngal ɗon ɗengal ko lisanun khabithun najis ko ɗengal tunungal soɓungal kala ɗengal ngal tawata ko ɗengal yennowal sonnaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam sifa yumma meɗen aishata radiyallahu anha e yumma meɗen hafsata radiyallahu anha ngal ɗon ɗengal ko lisanun khabithun najis kala ɗengal ngal tawata ko heferɗinaygal sahabaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam tentini abubakar as-siddiq radiyallahu anhu عمر بن الخطاب رضي الله عنه عثمان بن عفان رضي الله عنه أبو هريرة رضي الله عنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه eko wonaɓe ɗo e sahabaɓe ɓe tawata ko sahabaɓe wondunoɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam kala ɗengal heferɗinaygal ɓe ɗengal aybinaygal ɓe ɗengal yennaygal ɓe ko ɗengal ngal tawata ko ɗengal soɓungal ko wana non kala ɗengal ngal tawata ko ɗengal yennaygal muawiyata ibnu abi sufyan ɗengal huɗaygal oɗo sahabajo ɗengal aybinaygal oɗo sahabajo ngal kadi ko lisanun khabithun najis oɗo non neɗɗo ko sifa ngal ɗo ɗengal woni memminade ka nder hunduko makko oɗum waɗi si wiwɗen tathiru lisani laɓɓingol ɗengal almutaassib arrafidi wiwɗen mo mutaassib fi honɗum li'annahu yata'assabu lilbatil ko neɗɗo dambiɗo e mere nden o ngati e mayre ɗum woni koko wiyete dinu shi'a dinu rafida dina shi'a dina rafida dina ka andanɗa hoore maɗa kala dambiɓe ɓen ka islamu fuu no lundi kaɗo dina kala yimɓe ɓe tawata ko dambiɓe ɓen ka islam ɓe tawata pelleti hiɓe nodditi e kaɗo dina islam ko feddeji ɗi tawata e sertugol majji e ɗuɗugol majji heɗi luutodiri e shi'a arrawafida ko ɗum waɗi si wiyanɗen mo mutaassib arrafidi wa ghaslu qalbihi e lootugol ɓernde makko nde tawata nden aljahili ko ɓernde majjunde eɗen andi haqqille ɓiɗɗo adama on allahu azza wa jalla wi'i en ɗum kaka ɓernde woni kanko allahu o wi'i awalam yasiru fil ardi fatakun lahum qulubun yaqiluna biha o wi e ɓe kamɓe ɓe ala e yaade ɓe jindoya ka leydi sakko laatanoɓe ɓerɗe ɗe tawata ko ɗe ɓe haqqilirta oɗo haqqille makko ɗen no tuuni haqqille makko ɗen ko majjuɗe ko ɗum waɗi si wiɗen wa ghaslu e lootugol qalbihi ɓernde makko wondunde e haqqille makko ɗen aljahili ɓernde nde tawata ko majjunde wannon ko neɗɗo mo tawata himo woɗɗodiri e andugol goonga almuslimi ɓernde nde tawata ko ɓernde niɓɓitunde kala ɓernde nde andanɗa hoore maɗa ko ɓernde fiɓunde heferɗingol sonnaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam e huɗugol ɓen e heferɗingol sahabaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam e huɗugol ɓen ɓernde nde tawata ko fiɓunde wonde oɗo qur'ana e hoore muɗum wona qur'ana timmuɗo nden ko ɓernde nde tawata ko ɓernde muslim ɓernde nde andanɗa hoore maɗa ko ɓernde toñude ɓernde niɓɓitunde alhaqidil hasid ɓernde nde tawata kadi ko ɓernde wondunde e koto kañumma e konnagu kañumma e ngaygu sabanede ma honɗum ɓeɗo ko ɓe ayɓe sonnaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam wona ɓe jantide yumma meɗen aisha e yumma meɗen ummu salama e yumma meɗen hafsa e ko wona ɓeɗo e sonnaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ko yiyata shi'a arrawafida no manta e sonnaɓe nelaɗo on ko yumma meɗen khadijatu radiyallahu anha ko wona non ɓeɗo ɓerɗe maɓɓe ɗen ko añuɗe wonduɗe e konnagu wonande ɓeɗo sahabaɓe nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɗum non ko neɗɗo hombo ko oɗo wiyeteɗo Mamadou ɓooyi Diallo ko honɗum mi wiyani Mamadou mi innali Muhammad ko wannon ko insanu la yastahiqu an yusamma bismi nnabiyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam limada li khubsihi wa najasati ko neɗɗo mo tawata o handa innede Muhammad oɗo hanaka jonnede inde nelaɗo alayhi salatu wassalam sabu soɓugol makko e tunugol makko
neɗɗo mo tawata ko huɗowo yenna sonnaɓe muhammad, neɗɗo mo tawata ko huɗowo yenna sahabaɓe muhammad, neɗɗo mo andanɗa hoorema ko fefindotoɗo naada ka dina muhammad ko tawata muhammad addali ɗum alayhi salatu wassalam, oɗo la yastahiqu an yusamma bismi muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. haray hiɗen andi wonde nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe humpituna en wonde si gurdanɗan juuti heɓoy to feddeji ɗi tawata ko feddeji ɗuɗo yayɗi, feddeji ɗi tawata ko feddeji sakoytoɗi. kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe holli en wonde hiɓe hulani mofte maɓɓe ɗen, ko honɗum ɓe hulani mofte maɓɓe ɗen ɗum no ari e oɗo hadise mo tawata ko mo imam abu dawuda ɓe filli ka sunan maɓɓe, imamu tirmidhiyu filli mo ka sunan maɓɓe, ittaɗo e thawban radiyallahu anhu. sheikh al-albaniyu rahimahullahu ɓe sellini hadise on ka sahihu sunani abi dawud. nelaɗon alayhi salatu wassalamu ɓe maaki innama akhafu ala ummati al-a'immata al-mudillin. ɓe maaki ande komi hulani mofte anɗen, ɗeɗo mofte ɗe mi nela e muɗum, komi hulani ɗeɗo mofte ko ɓeɗo ɓe tawata ko almamiɓe ɓe andanɗa hoorema ko yeesoɓe majjinayɓe. si innama ɓeɗo ɓe tawata ko al-a'imma al-mudillin, si yarama sengo almamiɓe ɓen kadina en taway wa ala ra'sihim ash-shi'a ar-rawafida, no e hoore ɓen ɗon shi'a rafida, ko waɗi ko kamɓe woni majjinde yimɓe ɓen e deftere allahu jalla wa ala nden ɓe inna wana ndeɗo allahu tippini, ko kamɓe woni darade ɓe sendinira hakkunde nelaɗo alayhi salatu wassalamu e sonnaɓe nelaɗo on, ko kamɓe woni darade ɓe sendinira hakkunde nelaɗo alayhi salatu wassalamu e sahabaɓe nelaɗo on, ɓe fecca hakkunde sahaba ɓen, ɓe manta yogaɓe, ɓe huɗa yogaɓe, ɓe heferɗina yogaɓe. ɓeɗo shi'a ar-rawafida ko ɓe a'imma mudillin, ko ɓe yimɓe ɓe andanɗa hoore maɗa ko ɓe almamiɓe majjinayɓe e kaɗo dina. ko ɗum waɗi no hanani neɗɗo kala neɗɗo nde o rentoto e maɓɓe. ko wona noon kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam e oɗo hadise mo imamu al-bukhari ɓe filli ka sahihu maɓɓe, hadise ittaɗo e hudhaifata ibn al-yamani radiyallahu anhu, hadise mo tawata ko juutuɗo ka hudhaifata ibn al-yamani yewtidi e nelaɗo alayhi salatu wassalamu fi fitnaji arayɗi. kamɓe hudhaifata ibn al-yamani e nder hadise on ɓe landino nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe maaki hal ba'da hadha al-khayri min sharrin, tawsino woodi ɓaawo ndeɗo moƴƴere nde jantaniɗon lan joni, tawsi ɓaawo ndeɗo kadi bone goo aroyayi. nelaɗon alayhi salatu wassalamu ɓe maaki na'am, ɓe maaki on bone ko du'atun ala abwabi jahannama man ajabahum ilayha qadhafuhu fiha. nelaɗon alayhi salatu wassalamu ɓe maaki ɗum ko daroytoɓe inna no noddude e diina kan, daroytoɓe inna hiɓe noddande allah, tawa ko yimɓe dariɓe ka hoore dambuɗe yiite jahannam. ɓe maaki kala nootiɗoɓe e noddandu maɓɓe ɗum ko pellet ɓe bugotomo kanko neɗɗanke on ka nder yiite, no jeeya e ɓurɓe wonde ɓen shi'a ar-rawafida. darotoɗo innama ndeɗo qur'anare nde allah azza wa jalla wi inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidun, o wiyama wonde ndeɗo sellana kayre ni. darotoɗo wiyama wonde makuji nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓurɗi ɗuɗude ɗin patunɗi yahaali en beleɗe makko ɗen, o wiyamaɗi sella. darotoɗo wiyama wonde ko ya fiɓu sonnaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam keferankaku maɓɓe ɓe ittintina sifa yumma meɗen khadija. darotoɓe wiyama ya fiɓu keferankaku ɓurɓe ɗuɗude e sahabaɓe ɓen, huɗaɓe, añaɓe, konnoɗa ɓeɗo ko yimɓe ɓe tawata ko du'atun ala abwabi jahannam. nelaɗo maki alayhi salatu wassalam man ajabahum ilayha qadhafuhu fiha, kala nootiɗoɓe e noddandu maɓɓe ɗum ko pellet ɓe bugotomo ka nder yiite jahannam. hudhaifata ibn al-yamani ɓe hattali ɗon ɓe maki sifhum lana ya rasulallah, ɓe maki kono yo nelaɗo alayhi salatu wassalamu sifane men ɓen.
nelaɗon alayhi salatu wassalamu ɓe maaki wonde hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina ɓe maaki ɓen ko yimɓe ɓe tawata ko marɓe sifa ɓalli meɗen ɗin ko yimɓe tigi ko ɓandinke tigi ɓe maaki ɗon kadi wa yatakallamuna bi alsinatina ɓe wowlay kadi ɓe wowliray haala meɗen kan tigi kaɗo haala meɗen arabu ɓe wowlay kaɗo ɓe yottina kaɗo e yimɓe ɓen kono tawa ko ɓe woni ɓe e noddude ko faade e yiite jahannama ngen haray e hoore ɓeeɗo e oɗo zaman meɗen hande e dambitiɓe ɓen ka islam ko shi'a arrawafida kono alhamdulillah jomi meɗen tabaraka wa ta'ala no wi ka qur'anare wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bilhaqqi wa ahsana tafsira allahu azza wa jalla o wi ɓe yimɓe ɓe tawata ko ay ɓe diina ɓe addantama misal hay e gotal ngal ɓe faala bonnirde diina kan siwana men addante goonga on mo tawata ko mo ruttira ɗum ɗon min addanama ko tawata koko ɓangi ko ɓuri laaɓude e firo ko ɓuri laaɓude ko ɓuri laɓede ko ɓuri fotude e firande ko ɗum waɗi si tawi karmokoɓɓen ɓe maaki yoga e karmokoɓe tafsir ɓe maaki wonde hadihi ay al aya ammatun fi kulli hujjati ya'ti biha ahlul batili ila yawmi alqiyama oɗo aya ko aya mo tawata ko huuɓituɗo e kala hujja e kala shubha kala jiɓaye mo yimɓe mere ɓen ɓeɗo heferaɓe kañum e ɓeɗo yimɓe bid'a ko ɓe addata kon fi bonnirɗum diina kan ha ñalande darngal ko ɗum allahu tabaraka wa ta'ala yimɓe sunna ɓen da'iman wa abada kanko allahu jalla wa ala tuma kala nde neɗɗo mere addi shubha jomi meɗen tabaraka wa ta'ala holleɓe ka qur'ana e ka sunna ko ruttata on ɗon shubha hattirde ruttugol haray noon kañum yewtere meɗen nden inchallahu jalla wa ala ko yewtere nde tawata e hino laawol no nawreten nde non ko ɗum woni honɗum waɗugol ard yeeso ɗum waɗa naqd waɗugol ard ko weeɓitugol konguɗi makko ɗin mana muɗum ko yen heɗo konguɗi makko ɗin tigi sey heɗike yoga e majji yeeso ɗum daroɗen hande kadi rutten kañum ɗin konguɗi ɗon tuma kala nde heɗiɗen seeɗa e konguɗi makko ɗin holle meeri ɗugol kañum ɗin ɗon konguɗi e fenade e majjere ko woni e nder ɗin ɗon konguɗi haray e nder konguɗi ɗin en faamay e nder yewtere makko nde kanko oɗo shi'ajo rafida yankejo woni Mamadou Ɓooyi o ardi e nder yewtere nden ko ɓe innata kon avec la dernière énergie mana muɗum fayda ko ɗo woni hattirde makko nden ko doole woni ko ardi ɗo o yehi o waɗoyi bahs ha o haari tef joni noon o ari wonde himo ardi noon e dalilaji fi ɓangingol mere nde ɓe woni e muɗum nden hono ɗen andi pullo Fuuta wi wo gerto ñugurwal si tawi hawri hingal faala wirtere ko hendu ndu woni ko ngal weeɓitanto gerto ñugurwal si tawi hingal faala wirtere ko yo ngal weeɓitano hendu ko ɗum kanko Mamadou Ɓooyi o waɗi ɗo si o accuno ka wonno ɗon hari jahl makko on ko jahlun basit ko wannon la yadri wa huwa yadri annahu la yadri ɗon hari majjere makko nden nde fonti ko waɗi ko tana goto o marno ko anda ono tawi mo jaɓi o anda joni noon o ardiɗo e alhaali mo tawata majjere makko nden kanko Mamadou Ɓooyi o ɓurtinde ɓanginde nden ɗo ɓuri ka nde ɓangunoɗa wirtere makko nden ko ɗo ɓuri arde e nder yewtere makko nden e yi'ay ɗiɗo piiji tati e muɗum inchallahu jalla wa ala hunde aranere nden ko jahluhu l'amiqu almurakkabu almutarakim ko majjere makko nde tawata ko luggunde nden majjere nde tawata ko fawodirnde kadi majjere nde tawata ko morlodirnde nde fawodiri e hoore mayre sabu noon honɗum la yadiri wala yadiri annahu la yadiri o anda e hoore ɗum kadi o anda wonde o anda kanko mo sikkude himo andi woni majjereji ɗiɗi neɗɗo si tawi anda himo andi o anda haray ko majjere wotere o jogiti ko nde wiyete jahlun basit kono si tawi hawri neɗɗo on o anda kanko neɗɗo on o jaɓa o anda himo waɗi hoore makko himo andi ko nden majjere wiyete jahlun murakkabun mutarakim kanko non Ɓooyi ko ɗum woni ko o holli en e nder yewtere makko nden ɗo enen tigi en aray jentagol yewtere makko nden bi idnillah fiwata e wi'u wonde o wi'i goɗɗum tawa
jama on sikkitoto en heɗoto woni yewtere makko nde yeru ko heɗi de wo holle meeriɗugol ɗum ɗon bi idnillah. haray hunde ɗimmere nden ko yi'eten e nder yewtere makko nden ko hiqduhu wa hasaduhu li sahabati rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. ko koto makko e konnagu makko ko o jogani komɓe ɗo wondiɓɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam tentini abubakr as-siddiq radiyallahu anhu woni sheikhu sahaba, woni imamu sahaba, woni afdalu sahaba, woni khayru sahaba, woni habibu rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama as-siddiq. oɗo abubakr as-siddiq radiyallahu anhu en aray faamude ngayngu makko ngun wonande ɓeeɗo radiyallahu jalla wa ala anhu wa arda. haray hunde tammere nde fe'ameten nden e nder yewtere makko nden kanko oɗo shi'ajo majjuɗo ko kadibuhu waftira'uhu fi ddini, ko fefindagol makko e fenugol makko ka diina allahu jalla wa ala. ɗum kadi aray en laaɓande e nder yewtereji makko ɗin bi idnillahi tabaraka wa ta'ala. haray ɗum ɗo ko wonɗen e waɗirde wono jantorɗen noon fillitoɗen moƴƴa, ko wonɗen e heɗorde konguɗi makko ɗin haa gasa. si rutten kañum konguɗi ɗin ko fi haa laaɓana jama on mere makko nden kamɓe tigi ɓe heɗonde si rutten insha allahu jalla wa ala. bismillahi rrahmani rrahim. allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad. ɓe amen e yiɓɓe amen, mi yurki on dendangal mi landike si tawi hiɗon e jam ononge ɓe nguureji meɗen e bolondaji meɗen. haray miɗo heeɗi yewtere nde o neɗɗo wiyeteɗo kalo yewti fi ko yowodiri e ngol laawol nelaɗo hewtirgol ɓe nguure maɓɓe nden, ɗo hewtirgol ɓe nguure maɓɓe nden ɗulli ko laawol ahlil bayti alayhimussalam. ɓaawo waɗugol amen ma fuɗɗagol amen yewtere nde ronki gasude, sabu sonko wi memmeningi ono ɓay woni waynodirama tawi ko o faala ko waɗali hatta o yehi o jooɗi kanko tun o waɗi yewtere o timmini yewtere nden o sakani jama on e wi'e makko ko fi jittugol jilbayiji. ɓaawo heɗagol ay yewtere nden mi tawi yomi ñogguɗo yoga e konguɗi fi firtangol jama on guƴe ɓurɗe hittude ɗen e tawno kanko kalo o faalaka jama on faama ɗe, ma si ɓe faamide o faalaka ɗe heddo e maɓɓe haa ɓe taɓita e laawol gonga. haray ɗo e nder nde ɗo yewtere makko nde o fuɗɗori taw kanko oɗo shi'ajo rafidayankejo o fuɗɗori taw fenande. oɗo waɗi si tawi hawri kamɓe ɓeɗo shi'aɓe no hani ka faamin wono imamu shafi'iyu rahimahullahu ɓe makiri non, kamɓe ɓe yi'ali neɗɗo hay e goto mo tawata ko ɓuroyɗo seedade ko wiyete kon fenande. neɗɗo mo andanɗa hoore maɗa ko andiraɗo fenande ɓuri ɓeɗo shi'a arrawafida. wi'ugol makko wonde yewtere nde mi yewti nden ko yewtere yowodirde fi laawol ahlil bayti, wallahi ɗum ɗo ko kadibun sarih wa buhtanun mubin. ɗum ɗo ko fenande nde tawata ko laaɓunde pos. ko waɗi nde yewtere nde mi waɗi ɗon miɗo saaki nde kala jentiɗo nde no andi wana fi ali bayti rasuli sallallahu alayhi wa sallam mi yewti ɗon, bal ko mi yewti ɗon ko fi khilafa abi bakrin radiyallahu jalla wa ala anhu, ko fi lontal abubakr as-siddiq radiyallahu anhu woni ko mi yewtuno ɗon. tawi hay yewtere amen nden menen tigi kamen jooɗi ɗon debamo men jooɗino on tawi toɓɓere amen aranere nden ko fi tabintingol ko hombo ɓuri handude e lontal ngal hakkunde abubakr as-siddiq radiyallahu anhu kañum may ali ibn abi talib radiyallahu anhu. ko ɗum ɗon woni ko joɗɗinnomen ɗon wana fi jantagol fi alil bayt. kono madama kamɓe shi'a arrawafida ko ɓe fenayɓe ko ɗum waɗi si tawi o fuɗɗori kañum ndeɗo fenande. ka fuɗɗode yewtere makko e fi ruttugol yoga e konguɗi ɗi mi yewti, o wi kanko e teskande makko e faamu makko raɓɓine ngu
wonde ma problem tigi jo problem principal mo karam ko be siya be jogi yonko angal waawgol be faamugol haala arab waismi inni faamu makko rabbirungu sabu tawgol dun simo jogino faamu yaajungu e haqqille yaajude e fondo yaajungu o andayno ko o yewtata kon eno o yewtirta non hara si wona taskiɗo yewtere makko nden wawata faamude wona gonga o woli hara si on tigi yewde na yo yewtu ha tawa haymo janga si heddi anday ɗum ɗon ko yewtere ɗaɓɓirde jama ko yewtere colonisirde haqqil ko yewtere buumirde gonga si hon waɗi si mi wii ɗum si o fewtotono mo o yewtidata e muɗum on o windima an probléme ma tigi on ko arabe woni a wawata ɓa haray on ɗon wona arabuji no gasa yimɓe sikka wondema on ɗon haray o janga moƴƴi kono himo andi so o wii ɗum ɗon himo andi on mo joɗo ɗon ko woni e yewtude kon koko windi e defte o woni yeggude ɗum ko ɗum si tawi o yaacini ko wiyete kon konngol ngol o wi probléme siya o fuu joni noon o wawani miigitade wawa faamude haray hino woodi e nder siyaɓe ɓen hara ko arabuɓe moyni hara ko arabu woni ɗengal maɓɓe ngal hara ko tawgol ko ɗum ɓe faamata ko ɗum waɗi si Allah daali wonde men dellini qur'ana on e ɗengal arabu fiyoɓe faamu qur'ana on ko tellinira e fiɗen e ɗengal arabu ko fii yo wawi faamede joni noon si tawi woni hay arabuɓe ɓe ɓe wawata ɓe faamade qur'ana e sunna on haray ɗum ɗon wona probléme haala arabu kañum haray ko probléme ko ɗaɓɓitete donc haray wi'ugol mo wondema probléme si on ko angal wawgol faamgol logal arabiya ko yewtere majjere yewtere majjuɗo ɓayje ndaari saudi yono katif wono isa ko religion ji toon ko religion ji siya ɗum ko arabu ɓe moyni ko ɗum ɓe wolata ko ɗum ɓe andi wona fi liban kan wona fi iraq kan wona fi ordon wona fi qatar wona fi imarat wona fi yaman wona fi bahrain ɗiɗo fof ko leyɗe tawɗe ɗengal arabu ngal ko moynangal na haaɓe janngoya fiyoɓe wolu janga wolay ngal donc ɓeɗo si tawi ɓe woni si yahara e probléme on na anga faamugol haala arabu donc ɗum ɗon ko angal faamu e angal gandal yewtira amma wi'u nam haray ɗeɗo yewtere makko kanko oɗo shi'ajo ko yewtere nde tawata hay joni miɗo tabintini wonde mushkila maɓɓe mawɗo on kamɓe shi'a ar-rawafida ɗum non gila e baabe maɓɓe ka shi'a yagal woni abdullahi ibnu saba oɗo mo tawata ko alyahudankejo sincanɗo ɓe ngolɗo laawol woni laawol shi'a ar-rawafida gila e on ɗon wana wawɗo wana neɗɗo mo tawata ko faamowo haala arabu noka hani faamirde no ko wana nun tippori e karamokoɓe maɓɓe ɓen kamɓe shi'a ar-rawafida qatibatan ɓe dendanigal maɓɓe ha hewti e makko kanko monsieur ɓooyi ɗo e hoore muɗum ɓeɗo ɓe dendangal maɓɓe mushkila maɓɓe mawɗo on ko angal faamugol kaɗo haala arab no ka hani faamirde no haray kanko noon ɓooyi ɗum ɗon e nder yewtere meɗen nden ɗo tigi si tawi en heɗike konguɗi makko ɗin inchallahu en faamay ɗon mushkilaji makko ɗin ka haala arab amma ko fi honɗum mi wi'ani karamokoɓe makko ɓen tigi ko sabu tawde ko ka ɓen ɗon o woni e ƴogude probléme ji ɗi o jogitiɗin ko ɓen ɗon woni ko longini moɗi joni noon wi'ugol makko wonde ɓen ɗon ko arabuɓe awa arabujo ko be faama haala arabu ɗum ɗo ko hollay ɗum kadi majjere makko kanko oɗo ɓooyi kanko tigi o wi allahu azza wa jalla wi'i ko o tippiniri ndeɗo qur'anare koye haala arabu fiyo kamɓe arabu ɓen ɓe haqqilde ɓe faama allahu jalla wa ala o wi inna anzalnahu qur'anan arabiyan la'allakum ta'qilun o wi menen men tippini ndeɗo de jangetende e haala arabu kanko allahu o wi fi yon haqqil men addinde e haala moɗon kam fi yon faamu haqqilo kanko joomi meɗen o wi inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun hayin o bangini wonde qur'anare nden koye haala arabu woni ko addinde fi kamɓe yoɓe faamu kañum qur'anare nden ɓe haqqilande kanko joomi meɗen tabaraka wa ta'ala e aya go kadi o tabintini ɗum
وي نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. wonde ko jibrilu alayhi salatu wassalamu tippini ndeɗo immorde ka allah azza wa jalla ha kaɓernde maɗa fiya laato e ɓen jertinayɓe o jippiniri nde honɗum e haala arabu ka tawata ko haala ɓanguka. allahu jalla wa ala o wi walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar lisanu alladhi yulhiduna ilayhi a'jamiyyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin. kun ɗo pay kun wiyeteno kun jibril rumi kun nelaɗo alayhi salatu wassalamu yahayno takko muɗum ɓeɗo heferaɓe ɓaɓe ronki ko ɓe wowla ɓe wi ko on ɗon pay kun annasarankew woni jannude nelaɗo alayhi salatu wassalam ko ɓe woni yettinde ko. allahu wi gomdi men andi dey ɓeno wi'ude wonde ko ɓandinke wonma jannude ko neɗɗo wonma jannude ɗum. allahu wi kono lisanu alladhi yulhiduna ilay ɗengal haala on neɗɗo mo tawata komo ɓe woni dambude e muɗum woni jibril rumi ko konngol ngol tawata ko lisanun ajami wana haala ka tawata ko haala arabu ko haala janana. allahu wi wa hadha ndeɗo noon lisanun o wi ndeɗo ko haala ka tawata arabiyyun mubin ko haala arabu ka andanɗa hoore maɗa ko laabu ka pos. kono ndeɗo qur'anare e tippade e haala arabu ɓeɗo heferaɓe ɓaɓe gomɗinali ndeɗo qur'anare ɓe jokkali ndeɗo qur'anare ko honɗum allahu jalla wa ala wi fi maɓɓe. jomi meɗen tabaraka wa ta'ala o wi famali haula'i alqawmi la yakaduna yafqahuna haditha o wi ene ko honɗum heɓi ɓe yimɓe ɓe tawata ɗo ko haala arabu ɓe wowlata ko kan haala ɓe muyni menen min tippini qur'anare nden e kan haala kono ɓe ala hay e ɓattade faamugol kañum ndeɗo alqur'anare sakko ɓe famata ɓeɗo ko arabuɓe muyni koye ɗum ɓe jibina. allahu jalla wa ala o wi ɓe ala hay e ɓattade faamugol sakko ɓe faama mana muɗum hiɓe woɗɗodiri e faamugol qur'an e hoorele kamɓe ko arabu ɗengal maɓɓe ngal ko ɗengal arabu ko ɗum ɓe muyni koye ɗum ɓe jibina. qur'anare nden e hoore muɗum ko haala arabu laabu ka pos. ɗum holli en jaka neɗɗo no wona neɗɗo mo tawata ko jiyaɗo yani e leydi muynuɗo haala tawa ko kanɗon haala woni ko o wowlata kono tawa o famata haqiqa kañum kanɗon haala. jomi meɗen tabaraka wa ta'ala o holli en ko fi honɗum haɗi ɗeɗo haqqille maɓɓe ɗe faama kañum kaɗo haala arabu e hoorele ko ɓe arabuɓe. jomi men jantani en fi yoga e maɓɓe wona ɓeɗo yimɓe nafigiɓe o wi dhalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. o wi ɓeɗo nafigiɓɓen kamɓe ɓe wi'ino ɓe gomɗini yeeso ɗum ɓe heferɗi allahu wi ɓerɗe maɓɓe ɗen ɗe udda ɓanon ɓerɗe ɗen uddama hande kadi ɓe famata fi kala ko ɓe arabuɓe kono ɓe famata haala arabu ka tawata ko kanɗon woni ko qur'ana janti tawa ko kanɗon woni ko nelaɗo alayhi salatu wassalam maki hadisaje muɗum ɗen. ɗum ɗo holli e wonde jaka goɗɗo no wona arabujo ha gasa o ronka faamude kan haala arabu no ka hani faamirde non. joni noon kanko oɗo shi'ajo e hoore makko woni maître ɓooyi si tawi hawri o yiltitike e hoore makko o taskike alhaali makko on kanko taw wona hay o arabujo. ɓeɗo noon karmokoɓe makko ɓe woni wiwde ko ɓe arabuɓe hoore muɗum ɓen ɗon kadi ko ngol laawol ɗo ɓe heɓi ko ɓerɗe maɓɓe ɗen udda ko ɗum haɗi ɓe faama ɗum ɗo haqqille maɓɓe ɗen wayliti ɓerɗe maɓɓe ɗen ɗe tuuni tawi ɓe faamata ndeɗo qur'anare fi kala ko ɓe arabuɓe. abu jahali e wonno arabu tawi ko wawɓe yuɓɓude kongude e arabu. walid ibn al-mughirata wana noon umayyatu ibnu khalafin wana noon kono fi kala ɓen ko ɓe arabuɓe kono ɓe faamano allah azza wa jalla wi ɓe ɓattaki hay faamugol. ɗum ɗo ko hollay ɗum en wonde mesiye ɓooyi ɗo ko neɗɗo mo tawata ko majjaɗo ni o anda diina si tawi mo anduno qur'ana o anda no jaka arabujo no wona arabujo kono o ronka faamude kañum ndeɗo deftere allahu azza wa jal nde allahu jalla wa ala tippini ɗum e kaɗo haala ka tawata ko haala arabu ka kamɓe ɓeɗo arabuɓe ɓe muyni. na gol mo wondema mi jantaki inde defte ɗe mi woni e ƴettude hadise on e muɗum fi hon ɗum e wi'ugol muɗum kanko ko wi'ugol faaminangol jama on angal jantagol inde defteren haray ko tawgol ko wona e yewtede kon
haray wona to woni e fi non kanko himo ande ko wona e yewtede ko hina nder ton kono fi mo anda on yo sikku ɗum sabu si tawno haala ko mi inni hino ka defte sunna kon alano nder ton harayno nayo wi'u mi jantaki inde defte ɗen o wi'ayno a wi'iɗo wonde ɗum ɗo hino firirani ka defte sunna wona gonga ma ɗum addu seede kono o wi'allan addu seede kono o wi'allan ko wi'iɗa hino ton kon ala ton ko hinno gol mi jantaki inde defte e fiita noon kanko tigi o yewti e yewtere nden hino ko 15 minutes waɗa fi ka yewta haɗa ko nokkure kala hino jogii ko yewtete hino jogii no yewtirte haray si tawi tan on hino fandi ɗum wona nokku ka tawata a yewta yewtire yewtande nden e yewtuɗore on e kadi yewta ɗum hejjata so hejjata ko yewtire yewtande marɗa haaju yo mum ko nden ɓuri hittude haɗa ko ɗum waɗi si yondinori e wiwgo ɗum sunna eno wi'i ko ni firiri suya ko ni firiri haray noon ɗum ɗo hino tabitede to sunna e siya donc so tawino an a andi tabita a wi'a eno tabita kono ɓay hino tabiti haɗay koye siktintingol jama on woni wi'ugol o jantaki inde defte ka ɗum woni toon kono haray ɓay en wawi hettude yewtere nden ka tawata ha tan hino woodi mono faala yirtagol e fi on hadisu dar haray himo wawi yirtade wono e durrul mansour juzu 6 sengodirol 234 ha 224 ha 229 maɗum o yirto e majma ul sawaid nden kadi ko deftere ahli sunna juzu 9 sengodirol 113 ma o yirto e kansul ummali juzu 13 sengodirol 131 ma o yirto e tafsiru tabari juzu 19 juzu 19 sengodirol ko wiyete kon 75 capanɗe jeeɗiɗi e joyi ma o yirtire musnad imamu ahmad e fewdete ahli sunna juzu arano sengoɗerol sengoɗerol 111 ma tafsir ibnu kathir juzu 6 sengoɗerol 168 temedere capanɗe jeegom e jeetati ma o yirto e ko wiyete kon sunanu nasa'i juzu 6 sengoɗerol 248 ma o yettudo sunanul kubra lil bayhaqi juzu 7 sengoɗerol 9 ma o yetto tafsir ibnu abi hatim juzu 9 sengoɗerol 2826 ma o yetto e maalimu tanzil juzu 4 sengoɗerol 278 sey ma yetto tafsir tabari ɗe defte ɗo ɗe jantuɗen ɗo fof ko defte ahli sunna moɗi ɗe wawno jantade ɗe ɗo fof e kadi ɗum ɗon woni ɓayna ɗe ɗo to janti hadise mum hay ɗe ɗo ko seeɗa ƴettuɗen e ko hadise o janta e fi muɗum ɗum haƴatano fenode ka ɗum jante ɓay noon himo andi ɗeɗo fof kadi maale hara o anda sinaɗum ko landu wiyata noon ko inde deftere woni jantaka awade jantama simo fala yo ɗaɓɓitoy ɗeɗo fof hino silli hadise wiwɗo wondema nelaɗo meɗen muhammadin sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓay allah telliri e maɓɓe wandir ashirataka al aqrabin haray en nani yewtere makko nden ko adotoɗen mo wiwde taw haray messi e ɓooyi meter ɓooyi aya mo janguɗon o wanani o windori ka deftere nde Allahu tabaraka wa ta'ala tippini nde ɗo qur'anare nde nelaɗo alayhi salatu wassalam yottini sina hara dey ko mushafu fatima mo fiɓuɗon fi muɗum on sina ɗum Allahu azza wa jalla ko o wi ko wa anzir na wanzir ko wa anzir jertin na wanzir haray ko hikki yeso ɗon kon wi'ugol makko kanko oɗo shi'ajo mo tawata ko majjuɗo wondema nden nyanden tawi tan on no faaɗi ko ɗum haɗi o janto inɗe defteɗen ko fenande ko honɗum holli wonde ko fenande en ɗaɓɓiramo jantagol inɗe defteɗen ɗe fof majje haysi tawi ko wotere mo wawno jantade parce que e nder yewtere nden o wolno ɗon o wi wonde no ka sahihu muslim ka Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ɓe maaki si tawi hawri kamɓe ɓe lontini haray ɓe waɗi ko ɓurɗo ɓe moƴƴude waɗi woni Abubakrin si ɓe lontinali kadi haray ɓe waɗi ko ɓurɗo ɓe moƴƴude waɗi woni nelaɗo alayhi salatu wassalam ɗon ko fi honɗum o innani ka muslim ɗo o ronku e wi'ude ka musnadi imam ahmad
o ronki e wi'ude ka durrul mansur, o ronki e wi'ude ka tafsiru tabari, o ronki e wi'ude ka tafsirul bagawi. haysi ko wotere pet o jantino, kono tawi o anda ko honɗum wi'anno de wonde kanko oɗo shi'ajo o jantaki den ɗon defte, ko kamɓe shi'a ɓen hiɓe mari alhaali. no wodi piiji ɗi ɓe woni nanirde karmokoji maɓɓe ɗin tawa ɓe meeɗa yiide ɗum ka windi. piiji ɗi tawata ɓe nanu tun karmokoji maɓɓe ɗin no wowlitaɓe ya haali hay ɓe vérifie si tawi hawri ko karmokoɓe maɓɓe ɓen aaƴi ɗon konko non woniri, ma si tawi hari na non woniri. ko sabu ɗum wi'anɗen mo kanko shi'ajo on o jantaki, heyɓe maɓɓe koyo nanu tun taɓe meeɗa yirude gite maɓɓe ɗen ɓe wowlirano. haray e hoore ɗum ɗeɗo defte kadi de o janti fi muɗum, o wi kañum hadise on no ton. oɗo hadis en aray jantagol ko yowdiri e fiyake sanadu makko on, kañumma e ko yowdiri e fiyake matnu makko on. inchallah azza wa jal heɗoɗen taw ha o gayna firude firo makko ngo tawata ko firo ɓoylingo ngo. waajo ɓi nguure ma ɓurɓe ma ɓattade ɓe ɗum woni waajo gorol ma ngol, nelaɗo moɓidiri gorol ngol ɓe maaki min mi addani on moƴƴere adna e lahira. haray ko hombo e mon wakkili walludelan fi ɗum, o wona siɗɗo am, ɗum woni o wona hawtidaɗolan konko mi addi, o wona ministirjo am, o wona wasiyejo am, o wona lontotoɗolam. fof deƴƴi aliya bon abi talib ɓanti jungo mum laabi tati, o wi'i ko min yo nelaɗo allah on maaki, waɗi jungo ɓe onga dande maɓɓe, ɓe maaki anta ahi, an ko an woni siɗɗo am, ɗum woni ko an woni mo mi hawti fii komi yottini fi mon ɗo kon. anta ahi wa wasiyi wa wasiri wa khalifati, ko an woni siɗɗo an on, ko an woni lo ministrejo an on, ko an woni wasiyejo an on, ko an woni lontotoɗo an on. donc ɗo noon en andi nan nelaɗo meɗen muhammadin sallllahu alayhi wa ali, qur'ana wi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. nelaɗo ɓe makirta beleɗe fiitum ɓe faala makude, kala ko ɓe makata kon haray ko wahyu wahoyinaɗo e maɓɓe, ɗum woni ko allah yamirta ɓe mako hunde kare ɓe maka hunde kare. donc ko allahu on woni ko yamiri ɓe toɗɗo ali ibn abi talib e ɗi postuji ɗo nayi, ɗum woni wallodirowo e nelaɗo fi yettingol, wono ministrijo nelaɗo, wonowo accirteɗo programme nelaɗo on, wonowo lontotoɗo nelaɗo on. donc ɗum ɗo ko allah e nelaɗo woni ko toɗɗi ali ibn abi talib. o arti ɗon o wi'ani en wondema haray on aya ɗon kadi e on alhaali ɗon kadi ko gonga, nelaɗo moɓidiri bani hashim ko gonga, nelaɗo toɗɗike ali ibn abi talib lontagol, kono nelaɗo moɓano julɓe ɓen fo. min namo kayo kalo toɓɓere min yewtugol fi muɗum nde ñande hari wona tabintingol ko jelo nelaɗo moɓuno, hari wona tabintingol yalli nodda non, hari ko julɓe fof nodda, hari ko sahaba en fof nodda, hari ko bani hashim to nodda, wona ɗum ɗo wonno deba on, ko yalli nelaɗo toɗɗike ali ibn abi talib lontotoɗo ɓe taw toɗɗaki. si tawi ɗum ɗo waɗi woni nelaɗo ko ɗiɗo noddi ka bani hashim, haray ɓe wata bintin wonde waɓe toɗɗike. si tawi woni ɓe nodduno bani hashim fof, haray ko wata bintin ɓe toɗɗike. si tawi ɓe nodduno jama on fof, si tawi ɗum woni ɓe toɗɗike, noddi tabintin ɓe toɗɗike, haray ɗum ɗo ko innugol tun ne ɗaɓɓude ka folto jilɓinana jama on, inna kañum fooli, wona probléme foolugol. ɗum waɗi neɗɗo yettinowo dina on emo haani jogade ihlas, heɓugol ko tawata ko watta kon fof ko fi weltingol allah subhanahu wa taala, wona fi innugol mi fooli par ce que ka foolugo fi yondigi cooɓe, ko fi yondigi mante, ko fi yondigi ɗumande, ɗum non fof ko mere. so tawi woni fi allah on tawaka ton, si tawi fi allah on tawama ton, haray ko weltorta ko ɓay a wawi ɓanginde gonga kan, wona fi a fooli ma a foolali. donc wi'ugol mo ɗo wondema min tigi mi inni nelal ko bani hashimi no
noddi ko windi gommi filli nelaɗo ko bani hasimi yamirayo noddi ko ɓen kadi ɓe noddi ko ɓen kadi ɓe noddi ɓe toɗɗi ɗon kadi lontotoɗo ɓe on si Allah non yamire ɓe fasdaaɓe ma to umar wa addane mushrikin yaw non yoni wajuɗa jama on fo tawi ɓe annabajon heɓike wasiyejo annabajon heɓike te non ɓe fuɗɗi noon joni ko wiyete yettingol huɓitugo ngon ɗum aray ko min talo probléme on ɗo wona innugol sahabaɓe ɓe tawnoka ɗon ɓen hiɓe jaasi wona innugol tawa ɗo ɓe ɗon ɓen hiɓe ɓuri ko yinde yewtere nden ko woni e yiilade ko yalli nelaɗo wanno ɗum ɓe noddi bani hasim ɓe toɗɗi ali khalifa ka ɓe noddano donc ɓe tabiti a yeddani ɗum ɗon waɗi ko yedduɗa ko innugol na sahaɓen fof nodda donc haray tabiti wondema nelaɗon noddono bani hasim ɓe landi ko hombo wonta lontotoɗo ɓe seydina ali a présenté ɓe maki an woni lontotoɗo ɗon ɓe toɗɗimo ɗon khalifa tan lahu baɗa haray ɗum ɗon koye woni ko famuɗa e toɓɓere kadi ko haray oɗo aya kañum ma e oɗo hadith ko oɗo shi'ajo rafida yankejo o janti ɗo o firi firoji ɗi andanɗa hoore maɗa ko firoji bonɗi haray ɗo inchallahu jalla wa ala en ɓanginay fiyake kañum ma'na aya on e fiyake kañum ma'na hadith on hadith on e hoore makko kanko en yahanaymo ka sanad makko taw ko hadise selluɗo walla ko hadise lowɗo se ngayni ɓanginde nduggu e niwre ko woni e hadise on kon yeeso ɗum yiltitoɗen noon kadi e ma'ana kañum hadise on haysi o selli en taway wonde kañum hadise on o tindina lontal ali ibn abi talibin e hoore mofte muhammad den alayhi salatu wassalam se ndaari moƴƴa kanko oɗo shi'a rafida yankejo o jaɓali en jangande nassu hadise on o naatu tun o wowli ka pular o hatti ɗon ko ɗum ɗo woni tana maɓɓe on ɓe wiyay wonde no e deftere karire no e deftere karire no e deftere karire ɓe daroɓe wowla ka pular ɓe ronkat jangude nassu on no ardi noon ka haala arab sakko ɓangana neɗɗo faamowo haala arabu kan wonde ɓeɗo ko woni wowlde ɗo kon ko fefindanɗe ɗe tawata ko fefindanɗe laaɓude haray ko yowodiri e fiyake oɗo hadith mo o janti fi muɗum kanko oɗo shi'a rafida yankejo woni hadise ko ɓe wiyata kon hadithu dar o jantanike en wonde oɗo hadith imam ahmad ibn hanbal no fillimo o jantanike en wonde oɗo hadith ko wana non imam ibn jarir tabari no fillimo o jantanike en wonde imamul bagawi no fillimo kono no wi'irɗen noon o janganali en nassuji kañum hadise on o addanali en sanaduji kañum hadise on haray sanad kañum hadise on si tawi hawri e yiltike ka tafsir imam ibn jarir at-tabari e yiltike ka tafsir imamul bagawi ko honɗum ɓe janti fi muɗum ɓe maki rawa muhammad ibn ishaq ɗo ko imamul bagawi ko ɓe maki kon ka tafsiru maɓɓe ɓe maki rawa muhammad ibn ishaq an abdul ghaffar ibn al-qasim an al-minhal ibn amri عن عبد الله بن الحارث ابن نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب عن عبد الله بن عباس عن علي بن أبي طالب قال أنساتي بسوغي كانيون أورو حديث هراي أورو سند مو إمام البغوي بفليون إهنو دون نغوتو ويتيدو عبد الغفار بن القاسم عبد الغفار بن القاسم oɗo ko neɗɗo mo tawata ko neɗɗo lowɗo ko neɗɗo mo tawata si o naati e hadise on ko hadise nyolɗo o gollitirtaake karmokoɓe ɓen e hoore muɗum hiɓe waɗani mo kanko oɗo neɗɗanke tarjama hara ko karmokoɓe hadise ɓen kañum oɗo neɗɗo wiyeteɗo abdul ghaffar ibnul qasim imamul bukhari ɓe janti yendaren e ndeɗo deftere wiyetede misanul i'tidal si tawi hawri en ndaari e nden ɗon deftere e yiya ɗi konguɗi ɗi wonɗen e jangude ɗo ko egga kon fi tarjama makko kanko abdul ghaffar imamul bukhari ɓe maaki laysa bi qa'imil hadith oɗo ko neɗɗo mo tawata wana o fewuɗo hadisaje makko ɗen ɗe jaɓatake few jono sahibu misanil i'tidal
kambe e hoore maɓɓe ɓe maaki rawa an ibni wara wa abi hatimin ɓe maaki waqad laqiya shu'ba jonon ɓe addande en alhaali makko on kanko abdulghaffar bunil qasim ɓe maaki ko o wiyete ko abdulghaffar bunil qasim abu maryam al ansari ɓe maaki rafidi ko neɗɗo mo tawata ko rafida yankejo ɓe watti yeeso ɗon laysa bi thiqatin wona neɗɗo mo tawata ko hoolaɗo ɓe maaki qala ali ibn al-madini oɗo ali ibn al-madini ɓe maaki kana yada'u al-hadith oɗo ko neɗɗo mo tawata ko andiraɗo fefindagol hadisaje ɗe tawata ɗe tabitali few o aajoɗe o wallina o wi'a wonde ko o neɗɗo mo tawata ko filliɗo hadis kamɓe aliyul madini ɓe hikki yeeso ɗon ɓe maaki wa yuqalu kana min ru'usi shi'a ko neɗɗo laatinoɗo e koye shi'a ɓeɗo ɓe tawata ko andiraɓe penale molanaɗe ko yimɓe andiraɓe fefindagol hadisaje ɗe sella fiitum e jantanagol ali ibn abi talib radiyallahu anhu fada'iluji ɗi tawata ko fada'iluji ɗi tabita ɗum ɗo ko hollay ɗum e wonde kanko oɗo neɗɗanke ko neɗɗo mo tawata alhaali makko on ko tana molanaɗo e hoore ɗum no ari e konngol goo ngol tawata yahya ibn ma'in ɓe maaki wonde laysa bi shay'in oɗo ko neɗɗo mo tawata wana o hay e hunde neɗɗo mo tawata hadisaje makko ɗen ɗe jaɓataake hadisaje makko ɗen ɗe mematake ko neɗɗo mo tawata ko neɗɗo fenowo imam abu dawuda e hoore muɗum ɓe janti fi makko kamɓe imam abu dawuda ɓe maaki sami'tu shu'ba sami'tu sammakan ay alhanafi yaqulu li abi maryam fi shay'in dhakarahu kadhabta wallah ɓe maaki minani oɗo shu'ba ɓe maaki kamɓe kadi ɓe nani sammak alhanafi hiɓe wi'ana oɗo abu maryam woni abdulghaffar ibnu alqasim o wowluno goɗɗu yeeso maɓɓe ɓe maakani mo kadhabta wallah ko pellet a feni mi wondiri allah andi noon neɗɗo fillotoɗo hadise si andirama fenande hadise makko on ko hadise mo tawata o jaɓatake few imam abu dawuda ɓe maaki wonde haddasana abdulwahid ibnu ziyadin سمعت أبا مريم يروي عن الحكم عن مجاهد في قوله لرادك إلى معاد قال يرد محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الدنيا حتى يرى عمل أمته تردون له إمام أبو داود بماكي وند يوتي من عبد الواحد بن زياد أولو وي أوناني أو أبو مريم وني عبد الغفار دو بن القاسم himo wi'a wonde kongol ari immorde e hakam on kadi ittiye imam mujahid wo ka allahu wiɗo laradduka ila ma'adin wo allahu azza wa jalla nelaɗo on ɓawoɓe feƴƴinde allahu rutta ɓe artiraɓe ka aduna ɗo fi yoɓe yi'u golleji mofte maɓɓe ɗen ɗum ɗo ko hombo jaɓata ngol ɗo kongol no iwa e mujahid ko ɗum holli wonde oɗo abu maryama abdulghaffar ibn al-qasim ko neɗɗo mo tata ko fenowo ɓe maaki qala abdulwahid e nder ko filli ɗum ɗo kon o wi fa qultu lahu mi wi'animo kanko abu maryama kadhabta a feni imam mujahid meeɗa makude ɗum ɓe maaki wonde qala ittaqillaha hulu allahu azza wa jalla takdhibni hiɗa fenananmi accu fenugol imam abu dawuda ɓe maaki wa ana ashhadu anna aba maryama kadhab ɓe maaki min tigi miɗo seedi wonde abu maryama oɗo woni abdulghaffar bun alqasim ko neɗɗo mo tata ko fenowo ɓe maaki li anni qad laqituhu wa sami'tu minhu ko waɗi noon mi hawri e makko mi jentike kadi ko o wowlata o ko neɗɗo mo tawata ko neɗɗo andiraɗo fenande ndaren imam ahmad ibni hambalin tigi kamɓe imam ahmad ɓe maaki kana abu ubayda idha haddathana an abi maryama yaddaj ɓe maaki yaddaj si tawi o yewtimen o inni abu maryama abdulghaffar bun alqasim wi'i ɓe maaki yaddajju nnas yimɓe ɓen e hoore muɗum ɓe sonkay yaquluna ɓe wi'a la nuriduhu menen men faalaka abu maryam ko fenowo ta haalan men hadisaje makko ko neɗɗo mo tata ko fenowo imam ahmad ɓe maaki kana abu maryama yuhaddithu bi balaya fi usman
oɗo neɗɗo mo tawata ko wiyeteɗo Abu Maryama woni Abdul Ghaffar bunil Qasim ko neɗɗo mo tawata ko yewtaynoɗo penale o bakay Usman ibn Affan ɓe hoore ɗum ɓe eggani en kadi kamɓe sahibu Mizanil I'tidal Abu Hatim kañum may Imamu Nasa'iyu ɓe maaki wonde ko o matrukul hadith oɗo ko neɗɗo mo tawata ko neɗɗo o memantake hadisaje makko ɗen ko hadisaje seleteɗe hadisaje ɗe mematake jon non oɗo ko kanko woni e oɗo riwaya mo Imamul Baghawi ɓe janti sanadu on ton kanko oɗo Abdul Ghaffar bunil Qasim himo nder ton ko waɗi e hino sanadu on e hoore makko wono jantorɗen mo non filloɗe kamɓe Imamul Baghawi ɓe maki rawa Muhammad ibn Ishaq an Abdul Ghaffar bunil Qasim an al-Minhal ibn Amr عن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب عن عبد الله بن عباس عن علي بن أبي طالب قال ndo holli e wonde oɗo riwaya mo tawata ko wonɗo ka Imamul Baghawi ko riwaya mo tawata ko o da'ifa ko hadise mo tawata o sella few si tawi en eggi ɗon e yeyi kadi ka tafsir Imam Ibn Jarir at-Tabari kañum oɗo neɗɗanke goto e hoore muɗum woni Abdul Ghaffar ibn al-Qasim kanko tigi ho e hoore makko himo e on riwaya kadi himo ka sanad kadi mo tawata ko mo Imam Ibn Jarir at-Tabari be janti fi muɗum o ka hollugol e wonde on ɗon riwaya tigi wonɗo ka Imam Ibn Jarir at-Tabari ko riwaya mo tawata o sella few ko waɗi noon e heno kañum sanadu on ɗon kamɓe Abu Ja'far ibn Jarir at-Tabari ɓe maaki an ibni Humaydin عن سلمة عن ابن إسحاق عن عبد الغفار بن القاسم عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب يونم فذكر الحديث وكدي هولي إن wonde kañum oɗo neɗɗanke goto woni Abdul Ghaffar ibn al-Qasim ɓe ɓekaramokoɓe ɓe jantiden fi muɗum ɗa fof lo'ini heno moɗo ko jeyaɗo e min rijali sanad holli en sanadu wonɗo on kadi ka Imam Ibn Jarir at-Tabari ko sanad mo tawata o sella wana hadise mo tawata ko tabituɗo ndo ko hollugol en wonde ɗinɗo riwayaji ɗiɗi ɗi sella si tawi hawri e yiltikele kadi en daari wano riwaya arɗo ka Imam Ahmad ibn Hanbal Imam Ahmad ibn Hanbal kamɓe hiɓe filli hadise on wana Imam Ibn Kathir ɓe jantori non ka tafsiru maɓɓe ɓe maki qala al-Imam Ahmad حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريك هو بين شريك عن الأعمش عن المنهال عن عباد بن عبد الله الأسدي عن علي رضي الله عنه قال بجانتي نون هande kadi hadith o do kadi si en dari o do sanad neddanke goto no der do kadi woni Abbad ibn Abdullah al-Asadi o do Abbad ibn Abdullah al-Asadi shi'a ar-rawafida e bandiyagal mabbe gal ko honum be watta hibe addi e kongudi mabbe go e riwayaji go be dettamo be jilla e goddo go wiyetedo Abbad ibn Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam ابن الزبير بن العوام القرشي أندون عباد بن عبد الله ابن الزبير بن العوام القرشي أندون كو أندادو وندي كو نكرو نندو كون أون ها هندي أو في الله حديث إمرد علي بن أبي طالب جونون أودو عباد بن عبد الله الأسدي أودو كدي هور مودون سي انداري كرمو كوبي حديث بن هبه يوتي في مكو كيوني كو هلتا e wonde ko neɗɗo mo tawata wana wonduɗo e hoolare ko neɗɗo mo tawata hadisaje makko kanko tigi ko hadisaje ɗe tawata ɗe mematake ko hadisaje ɗe tawata ɗe mematake few oɗo Abbad ibn Abdullah al-Asadi himo luutondireno jantorɗe noon e Abbad ibn Abdullah ibn Zubair kanko no Abbad ibn Abdullah al-Asadi ko oɗo woni filliɗo on wano jangirɗen non joni sanad on e riwaya mo Imam Ahmad ibn Hanbalin ɓe janti o oɗo noon daren ko honɗum karmo koɓɓe yewti fi makko wana sahibu tahdibi woni al-Hafid ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ɓe waɗanimo kanko Abbad ibn Abdullah al-Asadi tarjama tawi hiɓe waɗi kadi e safha goto on tarjama wonande Abbad ibn Abdullah e
oɗo ibni zubair ka hollugol e wonde wanaɓe goto sen daroyi ka tahzibu tahdhib mo hafid ibn hajar al asqalani ɓe addi ɓeɗo ɗiɗonno ɓe waɗani abbad ibni abdillah ibni zubair ɓe waɗani mo tarjama e safha mo tawata koye safha goto o woni ɗerol gotol ngol ko ɗon kadi ɓe waɗani abbad ibni abdillahi al asadi tarjama ɓe holli wonde ko yimɓe ɓe tawata wanaɓe goto joni noon ko honɗum ɓe janti e fi makko kanko abbad ibni abdillahi al asadi al kufi hafid ibni hajar al asqalani ɓe maki ka tahdhibu tahdhib wonde abbad ibnu abdillahi al asadi rawa anhu al minhal wa rawa an aliyin ɓe maki da'ifun ɓe maki oɗo ko neɗɗo mo tawata kanko ɓe wi'i wonde fillike e makko minhal wonde on ɗon kadi fillike e ali ibni abi talibin ɓe maki ko neɗɗo mo tata ko o lowɗo on hadise ɗon e hoore muɗum ko hadis o tawata ko hadise lowɗo hadise on o sella few imamul bukhari e hoore muɗum kamɓe ɓe meeɗa fillade hadise mo tawata oɗo abbad ibni abdillahi al asadi no nder ton wana shi'a ar-rawafida wi'irta non parce ɓe jillay abbad ibni abdillah ibni zubair imam al-bukhari no fillo hadisaje ɗe tata on ɗon no nder ton joni noon ɓahi inɗe maɓɓe ɗen no nandi moƴƴa ɓe daroɓe inna wonde abbad ibni abdillahi al asadi wonde ko jeyaɗo e min rijali al-bukhari ɗum ɗo ko fenande molanande ko bewre e bandiyagal ko shi'a jogiti kon ko ɗum addi ha ɓe waɗi ɗum ndaren ko ɗum imamul bukhari ɓe janti e fi abbad ibni abdillahi al asadi al kufi kamɓe imamul bukhari ɓe maki wonde fihi nazar oɗo ko neɗɗo mo tata no wodi ko darete e makko wana nunɗuɗoni imam al hafid ibn kathir ɓe maki wonde imamul bukhari sen dari ka al-ba'ithul hasis kamɓe imam al-hafid ibn kathir ɓe maki wonde kongol ka imamul bukhari ɓe maki e neɗɗo fihi nazar ɓe maki hiya min ashaddi ibaratil jarhi inda al-imam al-bukhari ɓe maki wonde ɗum ɗo si imam al-bukhari ɓe maki e neɗɗo fihi nazar haran ɗo no jeeya ko ɓuri tiiɗude e konguɗi ɗi imam al-bukhari hollirta wonde on ɗon neɗɗo ko neɗɗo mo tawata o feewa ko neɗɗo mo tata o jaɓantaki hadis ko honɗum kadi imam ibnu hazmin ɓe yewti e fi oɗo neɗɗo abbad ibni abdillah al asadi al kufi ɓe maki majhul ko neɗɗo mo tata ko majjaɗo oɗo o jaɓantaki hadis imamu zahabi e hoore muɗum ɓe maki e makko wonde ko o matruk ko neɗɗo mo tawata ko neɗɗo hanaɗo tertede ko neɗɗo tertodeteɗo e hadisaje makko ɗen ko hadisaje ɗe tawata ɗe sella ɗe tabita e nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɗum ɗo holli en wonde kañum oɗo hadis himo mari sanaduji dolle dolle ko hollata wonde hadise on o tabita e nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɗum ɗo ko seeɗa woni ko yewtuɗen min haythu sanadil hadis ko waɗno wari riwayaji go kadi arɗi ɗi tawata ɗi sella si haaju yanoyi kadi inchallah azza wa jalla ko wona juutingol e hoore mon ɗo en ɗettoyay bi idnillahi kañum hadise on tun waɗen muhadara mo tata ko yowodirɗo e fiyake oɗo hadis bi idnillahi jalla wa ala haray si tawi en iwi ka sengo sanad hadis joni haren ndaren kañum hadise on tigi e hoore makko hara en aru ndaruɗen kañum hadise on tigi e hoore makko zahir makko on taw ma'ana on ko honɗum holli ɗetten aya on to allahu azza wa jalla o wi wa anzir ashirataka al aqrabin ko ayyo muhammad alayhi salatu wassalam yaw jertina ɓeɗo ɓe tawata ko gorol ma ɓurgol ma ɓattade ngol gorol ma ɓurgol ma ɓattade ngol enen tigi e yi zahir aya on ko holli ko yo nelaɗo alayhi salatu wassalam yoɓe yawɓe noddoya banu hashim ma ɓe noddoya banu abdul muttalib wana yoɓe noddu julɓe ɓen ɓe dendagal maɓɓe ɗum ɗo holli en taw zahir aya on si tawi noon hawri en ari kadi e hadise on e hoore makko joni ɓaɓe wi noka musnad imam ahmad awa ndaren ɗo oɗo riwaya mo tawata ko riwaya wonɗo ka musnadi imam ahmad imamu ahmad be maki haddasana aswad ibn amir haddasana sharik an al-a'mash an al-minhal an abbad ibn abdillah al-asadi an ali radiyallahu anhu qala لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين
جمع النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته فاجتمع 30 فأكلوا وشربوا. قال وقال لهم من يضمن عني ديني ومواعيدي ويكون معي في الجنة ويكون خليفتي في أهلي. فقال رجل لم يسمه شريك يا رسول الله، سيدنا شريك سيدنا شريك، يا رسول الله أنت كنت بحرا من يقوم بهذا؟ قال ثم قال الآخر، قال فعرض ذلك على أهل بيته فقال علي أنا. ndaren oɗo hadis jangemo o andi bandiyagal shiyangal ɓe wiyay tunno e deftere kaarire hadise kaarijo ɓe wolnama pular ɓe ronka jangude nassu on ɗum ta goto jaɓanɓe ɗum yoɓe jangane nassu on ha o yaltoya. ndaren ɗo Ali ibn Abi Talibin ɓe maake radiyallahu anhu wonde nde oɗo aya tippi wa anzir ashirataka al aqrabin, wonelaɗo on sallallahu alayhi wa sallama ɓe mooɓi jiyaɓe e yimɓe suudu maɓɓe ndun. ayi ko ɓen ɓe wiyanoɓe non. Ali ibn Abi Talib ɓe maaki fajtama'a 30 mooɓi yimɓe 30. tawi non riwayaji goo taw no ari ɗin no inni ko yimɓe 40 wono gasa ɓe ɓeydi goto woni 40 e goo ma ɓe ɗoyti goto woni 39 ɗo no wiya 30. ɗum ɗo tun taw holli en wonde hadise on e hoore makko himo piyodirde. kamɓe Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa ardahu woɓe maaki fa akalu ɓe ñaami wa sharibu ɓe yari. qala kamɓe Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa ardahu ɓe maaki wa qala lahum, on saati nelaɗon alayhi salatu wassalamu makani ɓe man yadman anni dini, ko hombo e mon fawtantolan dina an ka wa mawa'idi e fodoje an ɗen wa yakunu ma'iya o laato wondude am fil jannati ka aljanna. hombo e mo watta ɗum ko ono yo yimɓe suudu an. ɓe maaki wa yakunu o laato khalifati lontotoɗo an fi ahli ka ɓengure an, fi ahli ka ɓengure an. ka fi ahli ɗo ko fi ummati ɓe maaki. o zahir hadise on holli en wonde hayti nelaɗo alayhi salatu wassalamu toɗɗike ɗon Ali ibn Abi Talibin, oɗo riwaya holli en ko fi ahli bi ma'ana e ɓengure anden, fi ahli e ɓengure anden. holli hon ɗum wonde na e mofte nelaɗon alayhi salatu wassalamu fow woni ko nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe jantiɗo fi mum e hoorele fi kala e yi'i hadise on sanadu makko on ko sanadu mo sella. joni noon wonde nelaɗo alayhi salatu wassalam weeɓitani ɓe ɗum ɗo kamɓe yimɓe ɓen ɗon fow mooɓinoɓe ɗon ɓe jeyanoɓe e banu hashim, on saati Ali ibn Abi Talib ɓe maaki ana min. oɗo ko riwaya ɗo e yi'ita wonde ko wa yakunu khalifati fi ahli, o laato wonde ko o bi ma'ana lontotoɗo lan e nder yimɓe am ɓen, lontotoɗo lan e nder yimɓe am ɓen. so ngiwi ɗon aren e tariqa goo kadi mo imam Ahmad ibn Hanbal ɓe filli oɗo kadi ɓe janti sifa ko jantiɗen ko nanen tawi no ɓeydi seeɗa e muɗum fifiyake ko atti nelaɗon alayhi salatu wassalam weeɓitande ɓeɗo banu hashim. kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam baɓe moɓiɓe ɓe ñamminiɓe ɓe yarniɓe ɓe maaki ya bani Abdul Muttalib, ko ono yo banu Abdul Muttalib, inni bu'ithtu ilaykum khassatan wa ila nnasi amma, min mi nelama e moɗon onon tun hiɗon hertinana e mofteden ɗe fof majje kadi, bi ma'ana ko on fof hawtodira e muɗum mi nela, kono onon mi fewtinama wonde yo mi armi waajo on onon tigi taw. ɓe maaki wa qad ra'aytum min hadhihi al-aya ma ra'aytum fa ayyukum yubayi'uni ala an yakuna akhi wa sahibi, ko hombo e mo woni non joni ko ahodata e an o jaɓa ko mi wi kon o wona siɗɗo an, o wona nene goto an ka dina, o wona wondiɗɗo an. qala kamɓe Ali ibn Abi Talib ɓe maaki falam yaqum ilayhi ahadun, hay goto e maɓɓe immaaki yeyi ene laaɗo alayhi salatu wassalam. qala kamɓe Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa ardahu ɓe maaki fa qumtu ilayhi, min mi immi mi taway nelaɗon alayhi salatu wassalam, tayno wa kuntu asghara alqawmi, ɓen arnoɓe ɗon fof ko min ɓurno fanɗude. qala kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalamu on saati ɓe maaki kamɓe nelaɗo on ijlis jooɗo
kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe joɗɗini Ali ibn Abi Talibin takko maɓɓe kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam e hoore ko ɓe joɗɗini kon Ali ibn Abi Talib on sati noon kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki wonde oɗo Ali ibn Abi Talib ko oɗo woni bi ma'ana siɗɗo an on kanko woni akhi wa waziri wa khalifati fiikum ko kanko woni bi ma'ana nene goto an on ka diina ko kanko woni lontotoɗo lan on e dow moɗon on denda ningal moɗon onon banu Abdul Muttalib nane moƴƴa dey wa khalifati fiikum ɓe makali wa khalifati fi ummati lontotoɗo lan on e mofti anden ɗe dendangal majje ko ɓe maki ko lontotoɗo lan on e moɗon onon on kumɗon ko homɓe wonano yewtede ko banu Hashim banu Abdul Muttalib jon noon si tawi hawri shi'a ar-rawafida e faɗugol haqqille maɓɓe angal famugol maɓɓe arabu kamɓe ɓe detti ɗum ɗon ɓe addi ɗum ɗon ɓe wi'i wonde wa khalifati fiikum ko lontotoɗo lan on e mofti anden wa khalifati fiikum wa anzir ashirataka al aqrabin ɓe maki ya bani Abdul Muttalib ya bani Hashim eno noon nelaɗo alayhi salatu wassalam noddiri ɓe non ɓe gayni ɓe maaki wona oya riwaya nanen kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maaki o wona wa khalifati fi ahli mana muɗum fi ahli bayti yeso ɗum oɗo riwaya kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maaki wonde wa khalifati fiikum lontotoɗo lan on e moɗon onon ɗum woni homɓe banu Abdul Muttalib woni banu Hashim hara shi'a ar-rawafida wana jantorden no nanen ko mushkila taw lugha arabu woni ko ɓe famal ko onno nelaɗo alayhi salatu wassalamu makirta wa khalifati fi ahli ɓe maka wa khalifati fiikum ayi ya bani Abdul Muttalib ya bani Hashim kamɓe shi'a ɓe ɗetta ɗum ɗon ɓe huɓintina e hoore mofteɗen ɗe dendangal majje hoore nelaɗo on ko maaki ko wonde ya bani Hashim ya bani Abdul Muttalib e hoore Allahu ko wi ko wa anzir ashirataka al aqrabin ɗum ɗo no holla en wonde shi'a ar-rawafida ɓe mari mushkila famugol lugha al arabiyya ɗum ɗo ko hunde aranere nde famete hunde ɗimmere nde fameten nden ko bonki maɓɓe kin e yi o jangali nassu hadise on kanko oɗo neɗɗanke o dari tun o wowli mo e pular o inni lontotoɗo lan on ɓaawo an o yaali lontotoɗo lan on e moɗon kele nelaɗon ko maki alayhi salatu wassalam ko khalifati fiikum ayi kamɓe banu Hashim banu Abdul Muttalib khalifati fi ahli bayti kamɓe ɓeɗo ɓe tawata ko ɓe ahlu bayti ar-rasuli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam idan haray kañum oɗo aya nassu makko on no holli en taw wondema ko banu Hashim noddan hadise on kadi e hoore mum nassu makko on no holli en wonde nelaɗo alayhi salatu wassalam ko toɗɗiɗon Ali ko khalifa maɓɓe fi ahli baytihi ko khalifa maɓɓe fi bani Hashim fi bani Abdul Muttalib ko ɗum ɗon woni ko hadise on e hoore muɗum jantani en ɗum ɗon noon koye hoore munnugol giteɗen e hoore ko tawi kon hadise on wona hadise mo tawata ko selluɗo tabituɗo e nelaɗo alayhi salatu wassalam hara ɗen lando messier ɓooyi ene oɗo hadise ko fi honɗum fewndo Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu fewndo kamɓe Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu ɓe wonno yewtudude e ɓeɗo ansariyankoɓe fii ko yowodiri e ngal ɗo lontal ko fii honɗum heɓanoki hay goto wowluɗo oɗo hadis yeeso ɗum o wi'i ko Abdullah ibn Abbas ittimo e Ali ibn Abi Talib ko fii honɗum Ali ibn Abi Talib kamɓe yeru ko ɓe wuuridi kon e Abubakar ko lonti kon fuu duuɓi ɗiɗi e duuɓi sappo ko Umar lonti kon e sappoy ɗiɗi kadi ko Usman lonti ko woni duuɓi nogay e nayi kamɓe Ali hiɓe wondi e ɓeɗo ɓe jantanaaki ɓe oɗo hadise wondema kamɓe Ali nelaɗo o waɗi ɓe lonto e hoore mofteɗen nde fo majje Ibn Abbas e hoore muɗum fii honɗum kamɓe Ibn Abbas ɓe ɓanginanano ɗum Abubakar ɓe ɓanginanano ɗum Umar ɓe ɓanginanano ɗum Usman no gasa kamɓe shi'a ar-rawafida ɓe wengoyo e riwaya go'o mo tawata kaka nelaɗon alayhi salatu wassalamu ɓe maki ɗon wa yakunu khalifati min ba'di ayi o laato lontotoɗo lan on ɓaawo an
ɓe wi'a en wonde oɗo ko riwaya mo tawata ko riwaya huɓituɗo mofte nelaɗon alayhi salatu wassalamu fuu. Goo ka jabagol ɓe taw ko riwaya mo tawata sanad makko on en holli wonde ko sanad mo tawata o sellali, ko sanad mo tabitali, ko waɗi noon no jeeya emen rijali assanad neɗɗo mo tawata ko neɗɗo lowɗo, neɗɗo ñolɗo, neɗɗo mo tawata ko fenowo mo karmokoɓe hadise ɓen holli wonde hadisaje makko jaɓatake. E yi'i ɗum woni oɗo neɗɗo mo tata ko Abdul Ghaffar bunil Qasim. Ko wana noon sen ɗetti matnu hadise on e hoore muɗum ɓe wi'en ko amma wi'en ɓe honɗum ɗi riwayaji ɗiɗi ɗi jantiɗen nanen ɗinɗon ko ɗi honɗum ko ɗi bi ma'ana khassa. Idan si tawi hawri riwaya ari walla dalil ari mo tawata on ɗon ko am, tawi goɗɗo go ari tawi on ɗon ko o khas, karmo koɓɓen ɓe maaki wonde al mukhassisu yuqaddamu ala al muammim. Bi ma'ana hadise mo tawata walla dalil mo tawata ko o hertinɗo on ɗon ko ardinteɗo e dow on mo tawata ko o huɓintinɗo. Ko waɗi huɓintinɗo on ɗon ko hertinɗo on woni ko firata ko honɗum woni ko fandaka huɓintinɗo. Joni sen detti huɓintinɗo wa yakunu khalifati min ba'di, o laato lontotoɗo lamɓawo an e homɓe ɓe jantaki ko e homɓe woni ko o lontotoɗo. Joni noon ko homɗum hollata en ko homɓe ɓe fani ko ɗiɗa riwayaji ɗiɗi ɗi jantiɗen nanen ɗi tawata ko ɗi Imam Ahmad ibn Hanbal ɓe filli ka musnad maɓɓe ɓe maaki kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam wa yakunu khalifati fi ahli, o laato lontotoɗo lanka yimɓe an, mana muɗum ono yimɓe an ɓe tawata ko on ɓadodiraɓe an ɓen ka enna. Riwaya ɗin mo on ɓe maaki wa yakunu khalifati fikum, o laato lontotoɗo lan e moɗon onon banu Hashim, onon banu Abdul Muttalib. Idan ɗum ɗo ko hunde nde tawata ko fi ɓeyditangol mo kanko Messi ɓooyi ko wiyete ko gandal ka sengo hadis, ko annon ko pellet mi sikkitaki hoore makko nden ko niɓɓitude haqqille makko ɗen ko faaɗude moƴƴa. Naam. Haray Messi ɓooyi ɗum ɗo ko landal ngal tawata min miɗo landi on fi maggal, miɗo faala heɓude jaababuye kañum ngal ɗon landal. Ɓeɗo hay goto e maɓɓe wolali tawile yimɓe buyno wonnoɗo Abbas ibn Abdul Muttalib no jiyano e ɓen noddanoɓe ɗo. Abbas wuuridi e Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, kono Abbas wowlano ɗum ka zaman Abi Bakrin ɓe ma kano ɗum ka zaman Umar ibn al-Khattab. Ibn Abbas wuruno ɓawo nelaɗo alayhi salatu wassalam feƴƴini ɓe jantaki. Haray ko ayyo Messi ɓooyi miɗo faala andude ko fi honɗum haɗi ɓeɗo janto ɗum ɗon. Haray zahir hadise on kadi miɗo faala ya addam min riwaya goto pet ka windi wa yakunu khalifati fi ummati, o wona lontotoɗo lan e mofti anden, ko on ɗon riwaya min faala. Menen mi yi'i wa yakunu khalifati fi ahli wa yakunu khalifati fikum, kono mi yi'ali wa yakunu khalifati fi ummati. Haray meɗen faala humpitade on ɗon riwaya ko ayo Messi ɓooyi. Na'am. 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 laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal.